ing ginumanatili kaya kayungan, at kaya kaanti mo rin. pamamasa iba't king maya pabalita agpangkang San Mateo. Diligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, Jesus nga na karing mata sa saserdote ating makatuaning balen. Nano yung pamalak yu kanini. Ating metong nga tao ating nga duwang anak kalalaki. Pintalane ing makatuwa kareting at nga na anak, munta ka king tamnanan ubas at magobra ka rin. May kibat yung anak nga na, eko po bisa. Dapat kay bat may kapaisip ya at mintaya. Kay bating tata, inutos niya naman, inganti kaniti, king kadwa. May kibat yung anak, opo, munta ko. Dapat eya man minta. Nino kareting adwa, ing meminto, king kaburyanan ning tata? Sinabi ra kaya, itang koya. At Jesus nga nakarera, sasabihan ko yung tutuke kayo. Ding talapan yung ilbis, ang ponding mga roka babay, muna lapang lungub kesa kaya kayo, king kayarianing Diyos. Uling dinatang iwan kaya kayo, at tiro na kaya kayo, ing landas king kabanalan. Dapat eko meniwala kaya. Makanyan man ding talapan yung ilbis, ang ponding mga roka babay, memintula. Agyang inyang atag ngalan nila iti, kayo pa rin migbayulog at meniwala kaya. Kaluguran kong kapatading may pabalita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagyunig pa ang pananganak, panimbanan ng Espiritu, yan nasa. Itang tata, inutos na lang ang anak na, munta kayo kayong ubasan at magobra kayo ka rin ngayon mo rin. Ing panganay nga na, ako bisa. Pero kay ba't, migbayo isip, mibika isip-isip ya, mintaya mo rin. Itang kadwa nga na, opo, munta ko nga na. Opo, yes sir, no problem. Kagulot na eman minta. Nino karela ing ginawang gusto at may minto kantata daw. Itang panganay. Balo yu po, makanyan talaga po tanganak ka. Payaliwaliwa ka paisip. Po tanganak ka, you still could change your mind. Nya po siguro, gawa ko niya yung title ko, Decisions, Decisions, Decisions. Muna po tanganak tamo, pagdesisyon da ka tamo. Timo na po, may minyag ko. Naman balo ni tanganak, bibinyagan mo ya. Pagdesisyon di rin pengari da. Bibinyagan mo ya. That is a decision given already. Somebody decided for us. Madakalabage, natang elementary tamo, ilang may desisyon, no ka mag-aral. When we were young, decision were just simply given. O inisulod mo, kinita munta, kamangye, tuki ko ka na ako. These are decisions made to us. Kanite ka man mamiling malan mo, aga nakakupoy kami at lukay lalaki. Pota pong gawa na kayong malan makuling modistaya pong bagyay mako, manay ang bagya-bagya. Pota pong panay na kami, saliya pong tela. Misana na mo. Yung kaya kaming short, pantalon, polo, metong muntela. Bala mo po, lalaka dyan kortina kaya kami. Ingaos na po kayong tela nga ita, kukurtinahan. Kaya man rugo ko kontra, na kaya pakaswelo, pare trato kaya pa. Para pareho kay malan. Kaya ba't po tangakit may tang kortina mi, pita basa na pala rin tang kortina yung para piyesta. Alam problema, somebody decides for us. Makanyan po kareng anak. Kareng anak, pagdesisyon tala, lalo na po tang eda payagyo. Ang diyan kayong kasalpantayanan, papabinyag tala reng anak, para ila, ama na de, ing maulagatang kasalpantayanan, our greatest treasure, nga kupin kayong binyag. Matutudla, nang kay kikyak la, nang kay magmerienda lang gatas, kabang bibinyagan mo la, dabalo, maging katoliko at kristyano la. Dapat, okay mo po itapot ang anak tamo, pagdesisyon talo. O nang kay, makatakot, misanay nga anak pagdesisyon me. At impengari, misanay yan naman pagdesisyon na ka.
Yan yung kay potang mirastagay tang adwa, muna, decisions, kadwa, decisions, potang may kakaisip na yung anak, tang age of reason, ana. E na ibisang maminto, tuki ka nga na, saglial yan kay paingalbeng kong TV nga. Tara mo tataka rin, muna na kayo nga. Tara, simbata mo, mami ating kailakad. They are beginning to decide on their own. It is an experience that pota pong anak tamo, we begin that what we call process of maturity. We begin to reason out. We develop our own ways of thinking. It is a process of owning our own decision. Buri ko ako magdesisyon. Kini po neng kay, siyempre, teenager ka, bayintao ka, dalagita ka. It is a way of learning how to make decisions. Kaya nga ako minsan, din pong anak yun, po tayo medyo dalaga na la, pong magbinatilyo na la. Papag-short mo pa, marine na la. Timo po ka na ako kanita, uling ima ako, grade 6 na ako. Ako na yung makashort. Okay, gusto yan. Marine na ka. But there will be a time, sabihan mo, matanda na ako, matuwa na ako. Alam ko na. Kaya ko na ito. May edad na ako. Ning kaya po, potang win this level of decision making, it is a process of letting go from the level of the parents and even for the children. Both of us will be maturing in allowing them to decide. Pota pong there will be a time na paboren mo lang magdesisyon. Ita pong you give them the capacity to learn how to decide. Kasi makatakot mo naman po itang metwala rin anak yung pagdesisyon nyo lang. They never learn how to decide on their own. O makanano la po potang ala na kayo. O makanano na kayo potang no kayabe. O makanano potang magdili-dili na lang. Potang anak-anak makanyan, makatulan neng kayo we become very rebellious. Anya siguro itang panganay anak, munta ka keng ubasan, mag-obra ka rin. Ako bisa. Rebellious siya po kanita. Medyo kokontra ka mo ang bagya. Lawen-lawen mo nung ka masagap kang tatang mo. Masantik naman, alina naman. He gave him the space to decide. Along the way, megbayo ya isip. Abalo na nano yung burin ng tatana. Baot, kung mo magbalik ka rin, kay kami yung ubasan na yun, nung kayo samasan, maginyang dikutan, mipaburenyo, pota luban dere ng aliwang mapanako. Sometimes we say no as a rebellious young soul. Neng kay po, kukontrala rin anak, makanyan talaga siguro na po. Dumalan taking state sa makanyan. Ita pong potang anak ka, kabisa. Itang metong anak da kay St. Jude, uling anak niya pa, may biyasa yung sasagot, ayaw. Nga na. Basta din ayaw nga na. Itang they begin to say no. Ne? Ang diyan pang kumain ka na, ayaw. Batulog ka na, ayaw. Maybe they are practicing, ayaw po panasakitan. Ayaw kakamanan. Allow them to learn and even the consequences of their own decision. Ingaws din kay karin itang knee-jerk reaction. Tang knee-jerk reaction, baluya po itang potang anak tam kayong ospital, pukpukan din bagya. Medyo sisipa yung mga bitis mo, ne? Kaya man naintindihan kanita ite. Knee-jerk. Kaya man misipan, knee-jerk, ne? O diyan ta may stroke ko, ay tidyan ko, ne? Pupukpukan din, bagagalo yung bitis ko. Tinakang damage. It's not already a reaction. You can decide not to. Nga usda kanita, nitang metong psychologist, si Pavlov, nga na, stimulus reaction. Tikang stimuli, you just simply react without thinking, without reflecting. No thinking is only an instant condition. Okay mo po ka rin anak, they go through that. Atin naman anak, other than the rebellious young, atin muna po itang kadwa, itang yes to please. Baliya po itang yes to please. English ya po ita, masaintindihan tayo kayong kapampangan. Tangunang basti, bangagad mikawani. Opo, ako mangyene, mga kokeng oras, magdinis kayo. Opo.
Hapo. Potang makonak eh. Makola. Wala na itatang. When when the cat is away, then the mouse will play. Bala mo, la. Sige, tangu-tangu-tamo mo ken. Makanya niya po itang kadwang anak. Also, a very young soul. Tangu-tangu ya, siguro, tatakot siyang may kamuanan. Uling mas anak ya, tatakot siyang mapaldo. Opo nga na, pero may kibat. Dadalantangan po kayong makanyan. It is, in a way, our way of experience nung lalon mo. But there is no other way when we have to learn our children to decide. Pero ating pong punto kimbiyeta mo, there will be a time, potang at matuwata ng bagya, nobody can decide for you, but only you. Ating panahon kimbiyeta mo, decisions, pag-decide na kata mo, decisions, mialo itang may bukang tuki, may bukang ali, mo balo yung decision mo, depende. Pero, katataw lang kembiyeta mo. There should be a time. Nobody can decide, but only you. Sana yung tang may kasawa ka, decision mo. Kanya po tang mumunang punto ng asawa, pamagkasal, ing paring pumuna ng kutang, are you free? And it is out of your free will to bind yourself forever in the love and service of your wife. Yes, Father. I hope you really own it. Da kapag desisyon di mo. Da kapag desisyon ng katwangan mo. O tinulak da ka. It is already your own. Na po apasa ka rin aliwa. Bisa ka magpare. Munas gaway tang gewa mo muling burida rin pengari mo. Masakit po ita. Masakit po ita. Misa nating meto ngayanak. Bisang kukumbinsya ng mana. Anak, magumpisa ng misa. Anak, magumpisa ng misa. Ako bisa, ama. Ako bisa. Tara na, anak. Oras na, 7:30 na. Darandaman mo na yung kumpana. Ako bisa, ama. Ako bisa. Anak, talakad na ka. Babasan na rin intention ni commentator. Daramdaman mo na la. Tara na, talakad na ka na. Ako bisa, ama. Anak, talakad na ka. Ako karakalataw. Mangmisa na ka, anak. Ikaroon ko mangmisa pa. Nainda ka. Sige, napin, ma. Imparis presyo palitan eh. Ngawan ako. Makatakot nung makanyan. Mira siya kay makanyang punto. Alay kay lubing gagawa na. Makalunos. Siguro, okay mo po tang anak ka. Pag-desisyon da ka. Okay mo po tang bayin tao ka dalaga. Miyayo yung desisyon mo. Pero datang yung panahon. Inginu. Tide na nakatang panahon. Magdesisyon tamo. Kimbiyeta mo. I hope ating langawsan ng process of individuation. Then kahit it comes early or it comes a bit late, you can own your decision. Then kahit pwedeng may kisawa ka, you were so romantically in love, okay yata, emotion. And then later on, you decide later on in a deeper way. Not only you found the right first love, and also decide that is the right person for you. It is a second level decision making. Ang keng leadership, makanyan po. Deng leader, nung turuyo pong maging leader, deng anak yu. Nung talan lang negosyo, deng anak yu. Deng anak yu, nung talan lang tao, keng opisina. Nung deng anak yu, they will be entrusted with big resources. They have to learn how to make decisions. Po pareho ing technician, ang po pa po ing leader. Ing technician po, 1 + 1 = 2 yamo po. You don't make a lot of decision about it. Pero when you are a leader, you make a big decision in terms of direction, in terms of fulfillment of the law, of whatever you're doing. At po meto nga magaling nga writer, keng management, ting nagyo na po, Peter Drucker. Sabi na pong Peter Drucker, piyaliwane po, itang doing the right thing is more important than doing things right. Po pareho ito. Itang doing things right, kunyari mo, makanano ya sa sangkapan yan. Yan. Makanano gagawan yan. Doing things right. Technical po ito, technical. But doing the right things is on the moral side. Kunyari mo,
Makanano gagawan yan, makanyan gagawan yan. Ano? Kailangan makakalali ka, kailangan makagwantis ka, kailangan mas malakas ka panamdam, kailangan tahimik ka. Ngayon pala, nung makanano man ako, doing things right. Itang how do you do it in the detail? Detail mo po ita. Pero ustuya po ita o maliya? Maliya. If you are a leader, it's not about doing things right technically, but doing the right things. Makanya niyang assemble yan, makanya niyang assemble. Ngayon pala itang assemble yo, kaya, molotov bomb. Doing things right. How to do it right? Bantay, mamakbong kaya ka. Pero that is beyond technicality. When you have the direction, your children will not go wrong. Dakal neng kay doing things right, but they are not doing the right thing. Tutuya po ita? Kunyari mo, technical. Apal to keke ka, tinyangan papel, tinyangan titulo, tinyangan bala mo, legal ngan. But it's not the right thing. Siguro mas gawang kaya po pong mas malino, management and leadership. From Peter Drucker, ya pa rin po. Management is doing things right. Bukulat kayong bangko alas 9, sara kayong bangko alas 5, bukulat kayong tindahan alas 5, alas 8, sara kayong alas 5, ing sales ko dapat makanyan. Management po ito. Management is about compliance, productivity, and efficiency. But leadership is doing the right things. Ito po yung mas importanteng desisyon. Ika yung sasabi ka rin mga gobra mo, bukulat siya, saraya, makanyan yung biyeta mo, makanyan yung parasan mo. We need a lot of leaders. We need leaders who will know where to bring our resources, our energies in even our country. Decisions that are out of political will. Because we know that we can sacrifice because of something greater. Decision making. Potangin tao, biyasang magdesisyon. Potangin tao, tatakot siyang magdesisyon. Potangin tao, misana yung pagdesisyon de. That person cannot be a leader. That person cannot even lead a family. Iting kaya katamong maya pabalita. Ing ginudi deta na katang panahon mabiyasa. Pati rin kaya katang pamagkamali. Bali po na ning maya pabalita, ang giyang itang anak kita, tas sinabi ng, munta ko, kay ba't minta? The Lord is still waiting. Mali mo, megbayo isip, sinaw piya pamurin, kaya ngubasan. It's never too late to make the right and the best decisions because the process is ongoing. Ing desisyon tamo kayang kasalpantayanan, kaya katamo yan. Bisa kang maging mayap o mayap, alano rin pengari mo ken. Alano resiping bale. Alalang kay baluan ng presidente, mayor, gobernor o nung ninong kaya katamo tutok yan. Atsuya kaya ka. Impa maging mayap mo o mo mayap is not a decision of others. It is ultimately your decision. Only you before God. May pusisisyan ng asawa mo. Mo sisisyan din pengari mo. Makanyan da ako si tiro din pengari ko Makanyan talagang augal yan mi. There is a time that you have to make your individual process of decision making. Because it is in this way that we can really see that our life is making the best decision. Nung nukan tayo, yung imbiyata mo. Bisa ko po magyari ka rin adwang quotation, pasibayo. Atin pong metong magaling kayong management mo naman. Yung lagyo na po Stephen Covey. Atin niya pong metong libro kayong management ka na. It's not about the details and measures of the right steps, the speed and the scale of the ladder, but it's making sure the ladder is resting on the right side. Ngayon kayo pisabihan tamo, sula kaya rin dening daklang na ning kaya katamong eran. Stuya kaya nung potang kaya ka magkasakit, stuya kaya kakaba, matibay kaya ka na akong eran. Technical po ita, technical work. Pero yung leader, kutang na, nume gagamitan ng eran na yan. Gagamitan may potang mamanik kayo kayong shipping yung bale. Gagamitan niya kayong akyat bahay gang. O gagamitan tayo para manyamasan kuryente, manyamasan sulu. O siguro, gamitan tayong maglinis kisa bubong. It is not about technicalities. You can always hire somebody to do it for you. But to decide, only you can do that. Only you can do that.
at iting kaya katamong invitasyon. At bisa ko po, niya tamisan may kipaglibing ko po. Nga na pong Monsignor Pax Lansang. Matuwa niya pong pari ni, retired na eh. Magigit na pong 80 years old. Nga na po, ing dutong, nung nuya makayungyong, where it is bent, potang miragsaya, antimurin. When your life is bent towards somewhere, kunyari makayungyong yaking mayap, makayungyong yaking Diyos, makayungyong yang masanting ang pamakyabe, makayungyong yaking tula, potang miragsaya, antimurin. Makanyanya naman imbiyata mo. Decide where you want to bend your life. It is towards that direction that we hope to achieve. Kilagyuningig pa ang anak, panibanan ng Espiritu, yanasa.